Abusia Michelle Bomodi answer be subscribe like comment na sa share ma aha TV O2 Plus na abusia okatachi every fan na watch mu me de be so mu say watutuja e de amaye Prophet 1 and Opambo Ebenezer Adakoyado watutuja de amane no efa nensem okobisa no former President John Dramani Mahama meeting the clergy Kumasi edition no okobisa Ghana card nsensem no na okatachi every fan by abetutu nsem bi e de amane na sofo Prophet 1 eba sofo chief enso ababontin abetutuja e de ama okatachi afifa sebseb wadidi na kempa wadidi na kem na abusua nsem bi ekoso na aya na etode bi enso ani se mpemfo mienu na nya asem na akora abeso so dia na se wono wani nso ade obi hihye wachi abusua me show yankona enkohwe video ni bi bye beto aso me more fire. What don't say switch? More fire. More fire. More fire. Say some kuku ankumechi obi. More fire. Adakwa yadom say dey. More fire. Or the renu abeba meme so. Freedom. Yedi kan wo nya opam wo bia one pam hwe. Adakwa yadom. Me dem mfa so fo nka wo. If say you ye ne bia no we kire so. Onya no Kofi, ohere. Mum yan kan kire adakwa yadom na nimu asem no. Me so no krese se obo bradu baby na de mranti a o mabedu o mabetri hihye baby shirt gina wo a hihye baby shirt mranti o mo de o mo man se abetri ni abedi anso adwene ne de melde na masa mranti ne ba begina wanim si afre wo bi sofu chief ni ade no wo hihye baby shirt na da bia no wo hihye baby shirt ni ade na wo ye wo sofo na wo babranti no so when ade atwa ho ahia de no wonder say ye nyina ye ba na da kwa yadom na obuo bi wo kumase they say we be a symbol of comedy in this country ebi so mo adu o matwa mo ho ahia emrante o mo hihye baby shirt adwene ni wo mutiri mo ana ode na twa mo ho ahia na nya Ghana no na man nipa no adwene mo ha anka sofo o shem flower shirt ne flower shoe anko timi gina mo animu aprichi kira enne mera mo Kofi ya she flower shirt ne flower coat ne flower shoe ebe yi comedy e gina flower se dem ya free ho see a beer TV ya pass adakwa yadom emnehura media ha de yefam ma dabi nye ha medom me oni ade mo ma adakwa yadom mo nsene ma me say yadom yi se o so bedom me matna yimu shabara for timeline to na we ya no aka na watra me show boss sem ka wo me ho 2 weeks say ebia 2 weeks mema kateche bubu ni ade na ne edu wan ka me ankase memba dem wa bekasa ampanya me tumi wo so more fire wo ye no dada mamfo nyame wo tumi o nyame de wo tumi na wo na ni bie paracetamol ko ni bi kode abebi woni bi ana edu enwura meme so kateche manim adakwa yado wo de enwura dura dabi yadom am kasam chiro ade emfa enwura wo mo anim wo na anim wo me de menim wo na me hunu wo nso na wo sha more fire adwene na ade adada manfo no ache se nyame tumi a wode ma nyame ma wo tumi a adwene ana wode dada manfo kalabuyi penti kosua ho tuabuda na nya bone ne wo tiri mu anka ko tuabuda Kofi abuda is at time otu no na enu even 2000 Ghana enso tuabuda ne fie aka kira adasa ne se abuda mu nsuo no emasika abuda mu nsuo no esayare abuda mu nsuo no na abuda mu nsuo masika nso na ne papa tidwa so sresra de more fire wansa bia ma ne papa o na ekom de no papa odwa so na manfo na dwene munya ha anka wo so wa abuda mu nsuo etimi masika esa sofu chief no wadada manfo di o musika asa no de akosi estate na wo santase asa no wadidi adakwa yadom wo seti dwa so no osresere mu ho kire ne papa ho kire no wantimi ama na bura mu nsu ama wo si anyi anchi kodi ogosu ama wo si o si dwa so ama no ho kire ne pa opa bo ne papa bo dam kransa no wo hey ne papa no oba na asole ho a no apam no mo na ne ba wa no apam no me papa ne ba na asole ho a no apam no so wo pam no so esi wo fa ne kwesi abonsen wan fa bura mu nsuo no bi ansa ne papa yare dabi na ni nia ye kwa master wo asole ho wo pam ni nia no so fra asole ho ye Ebenezer no wono wo ba de wo na wo na manfo na dwene munya ha akomu di sika bra obaji nsuo Kofi
beje kusua red ema wo discan ko toka red Pentecost ema discan ko sifie ewa bro mu na di nsuo gallon so ko na nsuo gallon na masika ka wonye Elon Musk more fire so wo bura mu nsuo ni kohia masika anka still eso begina wa no pa wi adumre ekwan ansa no wanya bibia di wo wi awo so mo sansa ni mobile money more fire kodi ewu kohia nyame ni mo ba bia ye nyina ye ba na ane nkrofo ko hyehye ho a na Metro TV anopa ni awie anwumre na obegyan so opa ye concert say ya anopa awie anwumre no ye concert ya wadi me twa so we sofo we akaso be paint ni nim no waye akaso be paint ni nim no ne bobokala one nkomode more fire na say wa be a symbol of comedy more fire ye nyina ye ba na buo bi won ho sofo no na buo won ho ese woni afutu for papenti no wodi nkola abo masehye baby shirt ye twa chief bi ni ye se na bogi se nwi media ni so na adwene ne mu dodo mono no mu wi ni ade basa ma mo fango hye nyame kwasi ahye adakwa yi do ni ko to wonka futiri magaset kro ni bi de ma uyam ye yakura ma chok kura ni bi chok chief wanim ye harwate me na didi me matem what way baby na yoka shishe baby shirt mozu baji bi mon kantra o katatia fifa sabe se so wodi nyansa no wa chimi na penmu esabi penmu ni na busu yamu a wa fa mafia wa ya kwase ya penni pa wate wa franto ma se de yesabi krama aka abono no aboa wo ya ka se ya se frawa ntade masa mame kai kwasa mo nchiro me ya fra mo pam bo ba chief wo se si adidi amanfo sika na adidi nkwase asem yade abura mu so ye ntonda ye ji obi aba abura mu so na ye ton ye ton mo ni adi o mu sem sika why na betu bi ni sase ni mo se wa ba so de aba ya to abura mu so ama na da bin sida asem wo kan nyina ya to sem ni bo sem ka enam se woni nyansa na o ye kwase ya pani na wo ye giant 90 na ya se bi yewura koku ote ma na kwama ni di sa kwase asem eya me yesa yewura koku ote because pemu bi enu obo bi adwuma so bibi kofo na adwuma mu a onim onimpa there is no pemu bi enu oh yes was never him say bi koku ote ko otu kwan sa o Ghana eno me ankasa bi de ba friend be de o me friend na won fa na me say test message ma papa no say na da roma opa ngo ba chief na test no so ni number one person tra brand your friend fifi you can dey na di jimi ne nkwase ade ne nani enso ade no so person hu bibi say nyame tum wo ba obuhu me ka trewo ba me fra papa na so won fa ama pa tu am no ka say tu ma fra papa ne sa won fa yes na ye se mu nyina mo ya we na mo ma sa kwase ya jibi fo ne di sa kwase asem e je menti na wo say ba ne sa si ya fra me free fa wo kwase ya wo fa se ya di katachire kura so odi so why na this akwasi akatatie ni ma wo uchimi fo be ma mun ka say yewra ko kote enam wo ya be papa ntina me padasem so pe se edin to kwani entetemu badia ene wo ya fa ka fo no ntu de duma fofo won tu de duma fofo yes I for papa Ghana because me nto de no bi ni o enya mi nto bi sori no pam ko ya ka say ko kote won for this cow David ka obi am ti ko ri na yire no ne oh yes who was there when the show was doing for one fan here? It is a question to FM station. Not TV for me to TV station. Not the TV station. No, I can't pass someone. Me man can't pass someone. Fan tell me about what to me. We are here, not just only Ruby. We are here only Ruby. We shall say. Me ma obi kwasi TV for being can't pass someone. Fan tell me about David. For so many years. Me say we are fine. Now we are TV for the gentie. Now so what padamu we TV no unsie nyansa. Na wo do asem pa odi for pambo beneza so wo kwase afri fa wo to wasa wo tenkran so we are until morning show host wo tenkran ya mo na mutu nyina mo ni trust wate mo na mo woni ni bla mo ni trust ni mo ana mo nyina mo ni nyansa mo yan kwase afo o pa take me wherever you want to go fa ko be ya person ko be na me ka tell wo mo ya jibifo mo kram me say this time around I will never allow papa to talk me mo di fo nkasa da ya ba tira mo say ono so ma watete wo mo ono so ma se ya wo kwase ya wo di bo ma wo panyi se o we na ye o panyi enti wo hwe ye so nka senta sa wo pam bo so ma
chimi for bema obati no keka nkwasi asem se odi for papa ma me yin nsem o kan no na mi mu ano odi for papa se wo ba so dan kwa ne apam no odi for papa ba so dan opani apam no ade ane papa ye kwa we se ni to mbese obi abo se ni papa ni Jesus Christ. Ni papa de kom ni hia na wu ye Wana kasa. Wonim nyansa. Wo ya kwasi awate. Me na prophet me miska. O ma miska me ne bra ba ko ye friend Isaac. En woni ha. Me na di for me miska me ye de ko dwaso. Eto ania se yensi da mo papa. Me hallelujah. Amen. Papa no entumi ama ye ne agisika ana branche ba ko tuntum. Oni so edi for busuani. Woni free dwaso ba odi for. Yeah, me cry. Every day bia was so be fie be gisika ko mo papa. Woni mja prophet ani papa. Woni mo ode bo papa no. Sabi bi nua no nkra na mo ode abo wo mo no nya sankoto. Woni mo opam bodi bodi pa wana catch us one hene papa. Enam so ye jibifo na ye jejenchie. Na wo ye kraman. Na wo ye obi asabi nyansa pa efre nyansa. Ebi ni mutirim nti. Se nyansa wo tirim anka won kan mo asam ni jimi sam wei. Wa bo pa wate. Kwasi ampa yi be ma. Wo ye twan jejenchie. Say yes, it's a flower coat. When I carry a member to, ha! Media member for Yamina was on my ends now. Jimmy for Bama. Jajin Chiabama. What flowers are here? What he was your penny? What he Jimmy for? What he don't answer? What he has said one son to a boy. Make your tipper me. Now one cup as a Sabio. And do a wow. Me chief, and your tipper me. Me chief, me see your tipper me a free fat. What's your penny a free fat? Kwasi apem na obo na nisa yo hene jibi fo nkrama hene wo dwan hene me enye otipa ni me wo de akeka musu sam ne kwasi asem me se wo be bre wo wiase a wo ba wo hu heda wo katachie afrifa wo be bre kopim se obewu opam wo beneza wo anu asi ne so no wo nya hunu ye wo be bre akada wo be yese kraman wan enwuru na abisa wani sembia sofu chief so e de ababontin atutuja edema okatachi afrifa echere ni muze edi okatachi no kra no onse okatachi ni kwan se ofre no okatachi so bomada so be subscribe like comment na sa share